بینرین هجا و عزیز سلاو و ریز جبوه هیوی دکم هم سلامت و باش بن ام ایرو پرس و پرسیاره کی بچوک دست بی بکن جیانا خدا ام دچن سینمای و فیلمان تماشا دکن فیلمین جور و جور و جا ام پرسه کل سر زیده بکن گلو دو سینما کردی دا روشا سینمای چیه؟ اش قاده هنری ام بحثا سینمای دیکن ام چند در هنر و لیستکوانین کرد یک و دو سینمای کردی دا کت دادن و کارو خبات دادمشین ناز دکن و چند فیلمین کردی ام تماشا دکن در فتن ما اتشنه ام بپرسه که بچوکو سادس بکن دویجا میوان ما لیستکوان و در هنر و نویسکار آرام دلدار قالك سباس مرحبا نيوز كاري اريز فيلم خد نفسيني براسته اري واكيد انا نفسيني وسام بيجن هر هنرمندك اري لگوری باشا بمن کیم جیب نویسکاره ام بیشتر سترام بیشک اگر بنویسه نویسکاره ده بله او هی سيناريو خد نفسيني براسته بله اونجا سيناريو ساندنجي بله يعني ده همان دم تديت حتى كو تشتكوسا قالك فيلمين ام بیشتر شیرو و یا هاتی کردن آن سرسین سناریو و پرتوک هاتن نویساندن القاده نویسکاری داد ادبیات ده هاتن کارانین ام تجیوس او تكن شو دم كتاب اويدا كوفار داجي نویسکاری كوفارا جحرت بحثت كي او كوفارا جحر از يعني مكم هوال ما بحفرة وكي كوفارك ادبي لسر تشيروك ما دار خست حفت هجمار بلاف بون قدامك دريج يجيكو او خباتي ما سكينين دويدا من وكي اللجنة كوفاري ذا بون بس هندك تشيروكي من نيفيساندين هبون بس من بلاف نكر الويدري يعني هر تم حواسا من سر ادبياتي ونيفيساندين هي اللي تجاري من جسارت نكر كواس تكستكي بنفسين مو بلاف كم جبوه او تكستك وكي تشيروك من نيفيساندين جي باشي وكي فيلم حاضر يوان كر يعني حتى او شيروكي كنت نويساند جبو ابيت بلانا كرت سر كرت فيلم جبو كرت فيلم حاضر يوان كم يعني çünkü mesela senaryo çıkas vaki nivis tekstek beji lene tekstek edebiye yani senaryo نحو جت بخلقيرة بلاف بكيجي او تكي تايبه انا وين كبرسك يود من او بكن يعني تيكليا جبركو ان بيجن السينما قادكي هنريه تشتكو سينماي دكه بلا برسكي او بسياركي كلاسيك تشتكو سينماي دكه هنر تشتلي البرياوي از انا بجم تو چاوانی باشه از باور دکم جبو هنرمندکی باشی و سلامتی یا هری خوش او دماکو برهمه کی خو انجام کرد که هیچ نه انجام و چیت که تجی هری داوی کرت فیلم خویا ناو نشان و تا خلاص کر کشان نوی خلاص بو ایدیش نه به به واژو ام بجن و رنگ و نظام مونتاژ و دنگ تشتی و سوی او بیکه فیلم یکم جار تتدا وک لیستکوان جیگرت پرس بله يعني ام شوية ما بقرن دستو حتى كو كرت فيلمات يحري داوي ويا كو در هنريا ويتذكر جبركو يك متراش دريش فيلم متراش دريش دات الليست كواني كر كرت فيلم هري داوي توك در هنرك ايدي او كر هيسك تشاوايا يعني شو خام الآمد إنها فيلم بريس من الآمد كشاندو يعني أزوردا قالك صحنه الآمد بو نزبيجم يعني صحنه ناوا استوديو مال اسطنبول كشاندو اللي بس الآمد بو فيلم داويش ناف نشان اوجي من الآمد ما خلاص كر يعني نابرا در هنري والاستقفانية دا فرق قالك مازن هنا شو فرق مثلا الاستقفاني زحمة تريان در هنري كا خود هر دك شيء زحمة يعني نكو راحة يعني لقابتو الباي يعني البر كاميرا بي اگر تو الاستيك شاش بكي ياجي الاستقفانية كي خراب بكي حمول بشت كاميرا البندات انا كنت ويل اسكاخوا بريكو بيك بليزي واكتا خو يعني اكتوريا خو بكي اجا او ستريسكي جدال مرف افاتك يعني بفكرن السر يعني فيلم كي متراج دريش هل كم تشل انسان هل كم ادبجم تشل انسان لبشت كاميرا حاضريات تكن يعني وجبو يك دقائق كاميرا سرتات و الاستقبانيه خو باش بكي اف بربسيالي كي جلك مازن لهمبر ويس ستافا مازن يا لبشت كاميرا جبوه مرف حاول دكو آلية الاستقفانية باش بكا يعني رولا خو باش بليزه و زو يجبر مثلا يجبر ازبر خو باش بكا
تو پرسکرک در نکمش بکو به پروبلمات یعنی چون او بر پرسیاری کی چون که حمول بر کامرا یعنی تشتا کل بر کامرای مهمه يعني مهم او تنشاندان يعني تماشاوان نابجن لسه ذا شات سريوان فلان بيوان او تدنير نقال اسكوانته خراب به يجي اسكوانته نباش به تماشاوان يكسر وتشتي فرق دكن جبوه زحمتكم مره البر كاميراي الاستكفانيه كي بريكو بيك بك يعني جبروي مثلا الاستكفاني كاركي زوره زحمته يعني نخو هركس نكاره وتشتي باش بريف يعني عندك او برپرسیاریا و بچکیش بوم زحمته تو همان من نهاجی ما قد در هنری قد ناتم بری تو لیست کوانی جی بله يعني قالك كرت فيلمين كنت تدجي قرتي در هنا تيوا كيري ام بيجن آلي كاريا در هنا تكيري هنا اي كنت قالك خلات اوي ام بيجي بيجن يعني ارام دلدار كي جوانا الجوري اوي ام بيجن از 30 سالی ما 30 سالی 31 سالی الگوری تمنی خود از بیشتر تگلک تشتین باش کردن خودت تنهاجم پرسی کباش نیام نه اما تماشاوانه او بیکن تدی تگو ام تماشاوان دماغو فیلم کرد فیلمک حاضر دبا اموی داری دنیره و پشت دماغ کیشانی دا و پشت کامرای دا و چه تیجیان هلبت او تشتکی جدایه و سر زید کاری سر یعنی از آنها تشتکو از بیشم آنها از بخوا حسا من وكو من حقا تتش نكريا نكواش بر سميتها خد بيجي يعني حقا سانكي من تتش نكريا واز جبر فيتشتي مورالي مش قالك خراب يعني بيم كما ناكم كما ناكم يعني اف برسنت دلي يعني مورالي من يجي وكز بيجي موتيفاسيونالي بلكي اما حقا از چند سالجيز قالك نرحت بو اوه 3 سال بریم کرده فیلم کشان نابرده هنک تشتیدیجی مکر بس جبو من خواست از چهتر بخابتم يعني بلكي هناك درفت كيم بون بلكي مناكاري او درفت بريكوبيك بكرا او درفت ام بحثي بكن يعني سينما راستجي دنوا هنر دا قادكي هری زیده ام بیشتر هم ده هلا آبوری ده هم ده هلا کسین کو دوی کاری ده جیه بگیرن و کیشان اوی و تکنیک اوی بگیره قاده کی ام بیشتر بهای زمانی ابی بازاره قاده کی باشه کی بهای چیه در فتن تا مثلا تا پنج کرده فیلم کیشان و در دنیا گلک خبات داشتی جیه کر و همه کرده فیلم تاجیل کردستانی تو کشی همه بحثی ویجی بکن زحمتین سینمای یا کردی جبر سينما يعني فيلم من الداوية زبيجم من چار كرت فيلمين دي بدرفتهم بتشوك و بأهلكارية حوالا ما بحفرة كشان لأف كرت فيلم هم من جيكي هنك فون پیدا كر و جوه فوني وداتر متخصص اميدي بچكي برودكشنا سينمايجي پیش بچكي ماستر بكن يعني هم چيروك جبر سالين بحث سالين حشتي داوية حشتي فلان دكه بكينكي برودكشن ابي زاد بشبر كجلو بر مكان او تستندي كاليتا كاميرا ما تخص بلنتر بكن يعني هناك تشتهنت تشقاس خوكين بكين از بيجم تشيروكا خو وك ام حوالا ربك شيشم حفره وك علي كاري بحفره تشيكن اگر كاريتا بچك نه بروفيسيونال بت نه كاري قادا سينما داجي پیش بكوي جبو يد في كنت فيلم دا من خواست از ام بچكي حمود درفتي خو درفتي كون نبويجي ام بحفره وطبي قالك حوالا بدل خوازيش قال لك هاري مكر اللي ديساجي قسما هناك تشتم بروفيسيونال ما خاص ام دي فيلمي دا جيبكن يعني كاميرا باش بلا الاستكفان كادروي جبركو تشيروك ويد تشتد خاص يعني منكو از بيجم بلا قادره الاستكفانا زياده به وقادره تكنيكيه بلند به فلان نجوي چونكو تشيروك تنقارب اكيبكي بچوكرا تشيك يعني انا كرت فيلم كي ما خلاص كرنا نشان لبش كاميرا نزيكي 15 16 كس دخبتين يكي جوان كيم دبا يعني فيلمته كيم دمينه يعني وك مقوت يعني باش اگر فيلمك خراب يجي فيلمك كيم فيلمك كيماسيه زياده هر فيلم شخو خدي كيماسيه بس قاوس زياده كيماسيه زياده بو ام نكارم تماشا ما بيجن ولا درفته متنه بو انظام حواله كي من نهات اف بهانه جبو ما در باست بن جبو تماشاوانا بينرا ام نكارم ويتشتي بيجن جبو حتىش دستمتي نواسته دا نوا کشاندنه دا حتىش دستمتي ام دخوازم بچکی فیلم مبلا بکالیته بن باش بن لیستیکوان یاوان باش به آلیه در هنری بلا تشتکی باش به چیروک بگه جرادکی
اف تشتين مهمش بو سينما يعني تاني جبركو زماني كرديه ام فيلم كردي چدكن نه قدر قیمتکی گرک نه داین از پروژه صد بيجم جبو ويد وام كاليتها چروبيجيا خو پیش بخن كاليتها درهنريه و كارنا كاميراي اكتور و اكتريستا بچکی بلندتر بکن هلبت پیدا کردن فوناش بو سینما کردی گلک زحمته يعني انها فيلم كيدن انا زعما زي تشاوا تشيكيم يعني او بروبليم كي مازنا يعني حتى از نكارم انها زي في فيلم تشاواش ناف دستي خد درخمشي بيواجوك بله بيواجوك اوي هي يعني تا فيلمي نام نشان كيشا اويش نها بيبه ما برسك دست بي كيدا اوكرش ام بيجش تماشا وانا بينرا اوكر همان برسي ام كارن سروي او بكن يعني دماكو ايرو در هنرك فيلمكي كورتا فيلمكي او بكه در فتن وين اوي جبركو از كارم راحت او بكم هناك وك رخنجي يعني التلفزيون من كردا دا مجرى فيلم كرتا فيلم هناك او يعني قالك الزعيفه اجبو بيشاندان اوي در فتن وين كو هو خبجه جنن تماشاوانا تشال هون بندي ساكنن حتى كرتا فيلمك تيكيشن ان فيلمك الفستیوال کی فیلما مهرجان کی فیلما بیچیکرن لوی دربه پیشاندان وکدی ام بجن سر پلتفرم دیجیتال عند تلفزیون دا ظرفت کی وساونه نعم سر يعني مثلا تستقوا هي فيلم كي كنت بهاي كل فيلم كي تشيدكي بنيش تلفزيون وبلاتفورم نكاري بهاي وي فيلم درخي انجاخ يك رهيه فيلم تباش به فستیوال دا بنيشاندان فستیوال كردي جي نزدنا ين هيجي جبركو نه زيده على كاريا فيلم ناكن يعني شوا فستيفال تاني شاندان فيلم تاني شاندان بس از بيجم خلاتكي يا جي تشتكي جبو وا فيلم يان نايداين يا جي جالك كيم جديدا يعني پشتوانی کی وسانه دکران تو فیلم دل سروی بر دوام بکی جبو پروژه خویا پیش رو پروژه ده هبه تو نکاری نه او يديكا خدا زانه مره جهرادن چاو بکار به فیلم بکشنم يعني اجبروي مثلا فستيفال جرك فونن فستيفال هبنج بو خلط دايني ياج نه خلط نبجي صالي كرت فيلمك ياجي تشتكي بكاربن فينانسا بكن كو او فستيفال مكارن بيجن فستيفال فيلمانه وكيدن دبن روجين فيلمان يعني ابي زحمتين مازن فيلما بكيشن بشين فستيفال خورا نشان بدن ديسا وقت در هنا ياجي خديه فيلما صاب بمينن دحالي خدا او هاجي نابه ياجي جرك تليف بدن جبو نشاندانا تليفين تلفزيون اجي كيمن يعني مثلا تلفزيون كي جبو كرت فيلم كي 10 دقائق دكارت كاست في بده يعني كاره بده اوج نكاره çünkü شونا 10 دقائق كرت فيلم كي نشان بده بيز برنامج كي ساعتك ونيف نشان بدم يعني او جبو وشاندنا وشانخانه يعني وساعات يعني قاعده جبو كرت فيلم اني زكاتيه كوسه او جبر قاعده اوين تلفزيون çünkü yani televizyon خودم bütçem بشوكن يعني ام bütçe كرت فيلم كي خرج دكن دكاري مثلا 10 برنامج تلفزيون حاضر بكي ليه 10 برنامج تلفزيوني دچن آوي وادچن يعني هنك تش نامن اللي سينما نتسكيو سايه يعني سينما دمينه دبه هنر دبه parça ki kültüra ve bu ve او اگر خدای تلویزیون اجازه برین تلویزیون خودی وحشمندی بن او بزن بن از سالی دو کرت فیلم پشتوانه که مثلا نوع تلویزیون یا جی پلتفرم کی سینما کردی پیش هنر کردی پیش بکه یعنی افتش کی جداه شخینی برنامه تلویزیونه او جی مهمن هلبت لی تستند گلک جدانه يعني مثلا بهاي كرت فيلم جرانه بس تشتكي ماينده دمينه شبه هنري طبعا آرشیو هم بيجن حافظه که تو دد نشان داد یا دماغ هم بحثی سینمایی بکن يعني تبي دیروکا و یا جهانی یا کو اوی نه قاده کی کبنه قاده کی سرده من مدرنین زود هاتی او کرن و ام بيجن بلومبيرا دست بگید دنوا او هر چه قازم بيجن نوا هنر کردی داجی سینما قاده کی نوی 2000 يعني 1926 سال ارمنستانه یکم جار حاول دانن جبو فیلم کردی او کرنه لی یک جیا ایرو هر زیده ام بيجن قاده و یا کو پیشاندان تو فیلم کی او نشان بده در هنرکان لیستوانک او بک یک جی سینمایا وجا تو فرق دل چای خواب ام او بک جبات مانیش خو
وی داویه و جوان باتمانه سلوگان اکو هیا هون دویژن امی باتمانه بکن ناوندا هنره طول استانبول دیشی پرانی جیانا خالوی داره و کلی کرت فیلمین کتا کیشا همو تل کردستانی کیشانه چیروگا کتا ج استانبول دینا کردستانی و چی تشته يعني از اجمع باتي كوتشرتي يعني زارقاتي خدا من حمو كردستان ما بيش جرجانج ارزورمي حتى باتمان سيرت ديار بكر اف حريمي موش بليس افدره جين ريتشا منها والبطماني مظن بهم حتى لسه من قدانجي البطماني بهم زانجه تشوم اسطنبول الورجي بهم لي تكليا من بطماني تجاري كم نبو يعني يا كردستاني تايبت بخوا از باشورجي گريام روجاواجي گريام او تكليا من كردستاني شخو هيا از اسطنبول ناجي دمينم تنه دمينه اري جبوي تو تشيروكي كي حتانها من تشيروكي كي كوز ما خيال كري اسطنبول يجي باجار كي درباس به نبو جبوي زلتري يعني او تشكي زحمته يعني اسطنبول خيال كرنا كردستاني ومكان ودافر والاستكوان و افتشت زياده زحمه يعني باوركم سيناريو كنت الويد اللي نفسني حتى كنت كردستان تبدو بس شكت خيالك كي تي مكان يعني تكيلا سينماي نتنه بتكست نويساندن وخيال كرنيه تكيلا سينماي مكان رهيه جوار اكتور الاستكوان اخافتن كردي حمو تكيلا موزيك رتم باجير اتمسفر باجير حمو تش تاثير خالص السينما يتخش بوه زحمته تش دور و هناك تشتا بريكوبيك حاضر بكي يعني خوازي از مثلا از هول ددم كو وگرم فيدري نيفيساندنا سيناريو نافا جهوار دا راح ترجبو جبو من يعني قالك ما نفذ تر بقره ناف جواكي يجي ناف جهوارن سينمائي چی چون کرده فیلمی ده هر زده سناریو دما کتو هاتی زیده هاتی اگو هرته اف هر دو فیلم من داوی يعني حاضرك بو درنگ ماينه و ناو نشان بخوجي بچكي از دنفسينم يعني تكست كو مني ساندستيك واز دكيشم نو كي هاف درتين افجي سبب حاضر يا فيلما ام نكارم بدلي خوبكن يعني تشوا ام حمول استكفانا بين جم هاف چند بروفا بكن المكان وقتی که دریش در باز کن از بیشم کادراژ خال گوری و حاضر بکن اف درفتین کو از بیشم وقتی که دریش خوازه ام نکارم پیک بینن کو حمول استکفانا بریا فیلم بین جیک افش خو سری خو پروبلم کیه لی وکیدن از بخوجی زیدش پروفای حزناکم وکی اکتور جی حزناکم زیدش پروفای چونکه سینما دناوا جیوار و جلو برگین خدا دبه او اتمسفره کشاندنا فیلم اتمسفره کی جدایش بوی اجید خوازم از تکست دادم لیستیکوانا یعنی و کارم دا لدناوا لیستیکه دا یعنی میزان سنا لیستیکه گوتنا جد گهرینه yani mesela az sahneki denefsinim ku az tam runiştine axaftına menu tayar runiştandine cudaya li az am reva varan runin aktav yani diyalog em hamuten guhartin çünkü am nava aksiyon ekidane jbo au diyalog ten guhartin yani gava ya da az tam el ber pencere baxıvan cudaya am el qahwa ki ben cudaya jbo cana tu fikri beji bla ser masibin van gotna bejin لتشي مكان جالك خوشة درفتين جداد نته بزمان كاميرا تو تشتكي ديدكي أو أكتر أو ديالوج دوين بينه جهرتن وديالوج جانال سر قطنا الاستقفانا سر زمان الاستقفانا نهركه تلقوري الاستقفانا جي هناك ديالوج عنده جهرني أو تشتكي اشترى من أو بسكر با سيناريوين آرام دلدار وقت در هنا رکی چقدر ام بیشم پیشنیارن آن اوا تولبونن لیستکوانا را وکریه ام بیشم درکی سناریو خو هبو که نویسندی آن کاراکترک نویسندی لیستکوان چه قاس کارل سر پیشنیاره جبوت او لیستکوان مثلا و هر داویه مثل فیلم ناب نشانده من دیالوگ نویساندن لید نوا ستیب خدا از لیستکوان رو دیم که مثلا تو چت بیجی یعنی تو گوتنا تا چی مثلا روش و هایه تئوری تیوانتش تا بیجی لی تو کاری چی بیجی مثلا شونا ودا یا جام کارن چی بیجیم به هفرا همه وصل پیشیا کو کامera خو حاضر بکه یعنی از بیجم اکیپ هدیه خو حاضر که لور ام به هفرا کار هناك تشتا اواکن تشتن گلک خوش جدرت کبن اجوت تشتي حزد کیم یاراست لی من هجاتش نجرباندیه بریا فیلم بالاستقفان را پرووا کی باشتا نل جی فیلم جی کی پرووا
acaba لیستیکوانی دیسا بکار بن وی تشتین وی وان دیالوگین کو دلی منا یاجی امی بکار بن بحفره وان دیالوگا آواب کن افجام نجرباندیه خواستم جاره کدین و بجربینیم یعنی لیستیکوان را بریا فیلم کا دیالوگین منی بیساندین ام دکارن چوا باشتر بکن yani o tişt hoşa çünkü yani navasete da havarcı peşniyarat ken yani tekniki merv ha tu vekter hener haget tu rebdi peşya veki dene kare filmci bir keşi yani ve peşniyacı hatta radaki tu izni bidi yaji de yani o jid desture yani çabijim zede peşniya verin film ne hareke dene kare film bir keşini دخلت ما اري yani henek peşniyar gelek başın henek peşniyar zarar edine film yani gerek emruf bikar be bizan beka kîjan peşniyar xizmeta film dike. Carna mesela tu film hemû tizanî seri heya bin tizanî film çawa diherike. Lê li sîkvanekê de dikeve arayekî biçûk mesela yani dikeve navberekî biçûk wê derê tinê zane. Ji ber ku pêşiya wê paşa wê nizane peşniyarê xelat bike film xira dibe. Ya jî carna mesela tu fokusê ciyekî tinê dibî lê ama pêşiya wê heye karakter û hav diçe ji bo wê ji xwe biçek derhenerî jî ev e ku bikar bî ez bêjim rekopek film seri heya binî bizan bî ka او كلمات كل فيدري هاتي بكرانين هي خدمتي صحنات دي بكي عنك جبوي بيشنيار هلبت باشن لي د سينما دا اگر زده بيشنيار ورن دمينه دهلكو فيلم نكاره ست خراب يعني ست خراب او هيرارشيا ست خراب به çünkü herkes gerek mesela seteda filmde herkes peyvira xo heye gerek jwi qade dernekeve yani ronahi gerek kari xo ronahi bke mesela ronahi gavaku işeme qadiya ronahi gava kare xo top bikeji diqqatin din gerek tevli kare wî bin ali kariye bikin lê dîsa destura wî ne xo mesela tedî ne karek san hede me xelas kir herkes dest raja kamera em her na kameraman gerek kare kamera xo top bike lê paşê bi hev ramet kare eşya wî bar bike çünkü yek tiştekî biçûk tu nizanî ka ev geriçe tibavî ji ciyekî em hemû ca lêv gerin ka ku da çû ji bo wê herkes karê xwe peywira xwe gerek baş bike herkes qada xwe da bimîne û pêşniyar elbet hene ji xwe bê pêşniyar nabe yani ew karekî interaktif e ji xwe باشه ev axiftina te ji bo kesên ku em bêjin ji nû dixwazin karê filmê derhênerî û an lîstikvanê bikin ev ji bo ji rêbazeke li gorî fikir û cerabeyê te te behsê ziman kir yani di kurta filmên te de piranî bêdengiyek heye hinek ji dibêjin te zêde diyalog dinivîsîn ya nizanim min temaşe kirin diyalog hene ama diyalog hene bedengîn zêde diyalog hene lê em bêjin bêdengî wisa dema ku bêjin bêdengî ne tenê ku dengê lîstikvan e bê diyalogên û bê yani atmosfera ku hatiye kêşan em bêjin yek bi fikra min ez wek temaşevanekî ew bikim bêdengiyek tê de heye ya duyem mekanên te ji hev dûr nînin ebê tu bizanebûn ew dikî hilbijêre em bêjin mekanên di nava metropola da bajêra da zêde ewa te yani mekan ji xwe ji bo prodüksiyonê gelekî zehmet e yani eger mekanê te ji hev dûr bin kişandina film zêde zehmet be yani tu ciyekî bikişînî paşê kom bikî bibî ciyekî din tu rojê deh cara yani ez bêjim wê tiştê avatkî xiratkî avakirina ez bêjim setekî ez bêjim ronahiyê xwe va bi kamera û dekora xwe ji xwe karekî ye anha filmê minî dawî ji ber wê filmekî gelek zehmet bû me 27 sahnê me hebûn nêzîkî 25 cîwarê me cuda hebû film behsê salên heştê erê salên heştê erê ji ber ku çîrokekî rêwîtiyê bû me cîwar gelek diguherandin yani ji aliyê prodüksiyonê va ji aliyê stafê va ekîbê va rastî jî filmekî zor bû yani ez jî û hemû heval jî yani erê tiştekî zehmet bû lê ji ber ku ew tîma film hevgirtî bû yani em hevra baş bûn ya jî film enerjiya ekîbê hevgirtî bû ew zehmetî hatin pêşe me zêde me bêjim serê xwe pê neyêşand çünkü carna tu çi qaz ez bêjim kevî stresê ew belayên navasê de dev te bernadin lê herkes pozitif bû yani ji ber wê yani rehet sedekî rehet bû lê normalde hakikaten sedekî zor bû yani me nikarî yani 25 cî guhertina ciya û barkirin û rê û rêwîtî sahneyên ereba ji xwe gelek zehmetin yani ev jî bû tecrübeyek ji bo min caret ez erebe daxim filmê xwe yani ji ber wê sahneyên wisa gelek zorin yani her guhertina ciya û tişta
ji bo wê çiqas mekan kêm bin ya jî nêzîkî hev bin ji bo aliyê prodüksiyonê ve baştir e. Yani lê ev nayê meعنeyê ku gerek hemû film mekanên biçûk te bêkişandin. Film çîrok çi bixwaze mirov mecbûr el gorî veçe. ما بحثي ويكر يعني كورتا فيلما بجارتنا te يعني ام بيجن ياكو كورتا فيلما جسدمي درفتا يان چيروكو سادو خاطر نخوا ام بيجن سينما ام كارم بيجن بكورتا فيلما دست بكريه Yani ji bo min kurta film فيلم كي متراج دريش اوتا دا بيشاروجي اوتا فكرته ده هي helbet ez dixwazim yani filmên dirêjî çê bikim lê min hêja haziriyekî wisa ji dil û can nekiriye ji bo filmekî dirêj. Hinekî fikrê min hene ez ê hewl bidim binivîsim lê kurta film yani ez filmê dirêjî bikêşim çîrok hene tu nikarî filmê dirêj bikêşî lê çîrok gelekî baş in meriv dîsa dixwaze wana bikêşe. Ez dixwazim heqetem hem filmê dirêj jî bikêşim hem belgefîlma jî biceribînim hem jî filmên dirêj yani kurt û dirêj bi hev re yani ne wekî ku ez bêjim ez du sê kurta filma bikişînim paşê derbasî yê dirêj bibim na eger çîrok baş be û kurt lazım bejêre yani tu bikarî bi derdê xwe navbera 15-20 deqeyda bê jî ya jî kêmtir kurta film قادکی جدا yani gelek ez wê dixwazim wê tiştê berdewam jî bikim lê anha ji ber çi mehewdanên filmekî dirêj nekiriye ez nehazirim ji bo vê ji bo aliyê senaryo nivîsandinê û derfet jî ka hêl tam rêya xwe nedîtiye rast yani kurta film erê min sê çar hebê dî kişandibûn ev ya pênca ye lê tam hêja min ew rêya ku ez bigihîjim fona ya jî bigihîjim wê tecrübeya filmekî dirêj nînin. Ji bo wê kurta film hem dibe tecrübe hem jî qadekî huneriya taybet e ji bo sînemayê. باشه هر ملتێکی ئەم بێژن لە گۆری شێوەیە ژیانە خۆیان جڤاکی قۆدان قۆدێ نوێ هێنان ئەم بێژن قاراکتەرن وێ ji بۆ هونەرە وێ هەیە ji بۆ سینەماییژی ئەگەر ئارام دڵدار وەک لیستکوانێکی دەرهێنەرێکی چەند قۆدا ji بۆ سینەمaya کوردی ئان ji بۆ فیلمên xwe زانم ناخواستی زیدل سر سینمایی گشته سر kurta filmên xwe qodekî çawa em bêjin karakterekî çawa ji bo ew diyar kirin. Yani ez bixwe ji bo xwe dibêjim yani tu carî ez bi van sayiqên wisa hazir hereket nakim. Yani min çi dîtibel dinyayê derdora xwe li gorî wan ez bêjim çîrokê min jî çê dibin. Yani bi taybetî ez ê van qoda bixim sînemaya xwe da tiştekî wisa nayê bîra min. Çîrokê min yani çi dilê çi tişta ku kelecanê dide min ez wa dikişênim yani. Çi çîroka ku balkêş tê ji me re ez dixwazim ser wa fîlma çêkim. Lê ji xwe ensan tiştê ku zane û dîtiye dikare hinek tişta bêje. Ji bo vê dîtin û zanebûna min ancak dikare van çîroka çêke yani ev ji ber wê hinek tişt dişibin hev. Yani yê bişibin hev jî çünkü ez va tişta ez bêjim dinivîsînim. Ji bo wê ancak piştî demekî dirêj ku filmê min bêkişandin ser hev meriv dikare navbera wan filma da hinek qoda peyda bike. Tu tarzekî bi xwe datîne yani? Tarz yani Amroşê ji bo sinema yani ama çîrok bi xwe hinek tişta tarzı bi xwe re tarzı dafirîne. xwe tîne yani. Lê nabêjim ez ji xwe sînema yani mesela müzikê da hinek tiştên cuda hene mesela rock heye û pop û ez bêjim tiştên gelerî hene. Sînemayê de jî yani wekî nivîskarî wisa ne diyare ku tu tarza te çi ye ez bêjim stîla te çi ye ew stîl bi xwe çîrokên te hêdî ava dikin. Yani piştî ez bêjim belkî 5-6 fîlma hem çîrok, karakter, karayna kameraya te hemû dibin stîlekî derhêneriyê. Caran ew stîl qet naye ava kirin. Yani ew jî ihtimal e yani hene hemû derhêner hemû yek û fîlma çê dikin nabine xwedan stîlekî. Çünkü ew rengê vegotina çîrokbêjiyê hem ji bo herkesê cuda ye lê herkes dikare rengê xwe jî bibîne. Yani ihtimal e tu rengê xwe nebînî yani tu dibî caran hinek tiştên standard hene tu nava wan standarda wenda jî bibî yani. Ew bi tecrübeye bi kişandinê îdî wekî din yani 5-6 film 10 film keve ser hev dilê binêrî ka ev usluba vî kesî heye ya vê kesî heye yan nîne.
وقت لازم اجر کسی نکارج پیشن بیجه ادکارم خودان ستیلی بیم يعني مساحت خوش اگر تو وک رخنه گرکی آنم بیشی بچه که رخنه الروشة سينما كردي آن فيلمين كردي بنيري چند كيماسين كتو آن چند ارينيه كتشتي كتو بين الزمان شنه يعني تشتكو سينما كردي دش چه هسته دايه سينما كردي بوتنسيال وي هي دناف جهان داجي وناف كردا داجي وهريما مداجي يزم در دوره ما بجري مداجي بوتنسيال كي وي جلك خرط هي چيروكن خرط هنا سيناريو قلس هنا چيروك جلك خرطن ليجا سيناريو نبساندن از بيشم دقل ما تام نكمليه ام وی اویجد بینن آخفتنه که اوی که بیخ من نابری مثلا قاد دین تایبتی وی امیجن شانوی دا او رخنه تکرن یعنی چیروک دناف ما کرده دا گلک زیدنه دستانجی گلک زیدنه لی سر صحنه ام و زیده نابینن یعنی ستمکاری اکانم بیجن رخنه یک اجبوه وی هیه چما زیده تر ورگر اوت کن او شيء جالك نورمال يعني جبركو قادن نيفيساندني دراماتورجي يعني جالك صدام فيلم بينك شاندن رزا فيلم بينك شاندن شانو بين نيفيساندن كو هن كاس في تشتيش خراب كدرت يعني انها مثلا الريبازك ايدي بي ميثودك بي ميثود دراماتورجيا مثلا افواكي ماتماتيكيا دفي معرف هيني نيفيساندن تشيروكا بك يعني هزاران تشيروكي مهبنجي عالی دراماتورژی و اگر تو نکاری بنویسینی و از بیشم وکی سیستمی که ناوا سیستم دا نکاری بنویسینی چنابه جبوی ورگر نتیجه کی خرابه ورگر مهینی دراماتورژی نه ده هر ملت دا ام بیش ده هر قادر ورگر ریا با زانی ریا باشی نشانی مده راسته çünkü ورگر چیه ورگر تشتا هری باش یا ملت دن بله یا هری سرکفتی تو ورگرین زمانی خو ایجا زمانی ته فری وان تشتاد به ايش بوما قالكي مهمه لي مثلا كيسي كي بكار بشانوا كردي دا يعني از بيجم تكست نيفيساندنش علي نيفيس كاريو سيناريو بيجم اگر بكار بسر بكود في او تشتكون دنفسينه دناوا كار كده بين نشاندا يعني تو سالي يك چيروكي بنفسيني او چيروكي يا در كوي يا 3 سال جارك او چيروك بين نشاندان او کس نکاره به تیش خراب کردرد و از ببین نویس کاریاجی بیجم سناریست yani karubarı کار نبه پیشکتن نبه yani آنها ساله 10 فیلم می متراژ دریج یا جی از بیجم ساله رزه فیلمی که کردی ریکوپک بعدا کشاندن هلبت قادر این سناریست ایو پیش بکتن شخوی داویه ام بیجن هناك كرت فيلم بمن ريبازكي يعني هلبت فيلمين متراج دريجي تين كيشاندن و بين كيشاندن لي جبو هناك الري البر اوي بك السينما اوي بك السينما كردي كرت فيلم و ريزا فيلم هناك دي جرك جراناتي امرو بدتي يعني زيادة السر اللي هربناك او بك تدي چند كرت فيلمين كوفي داويشت هاتن ليستن همان دم باندورا خال سر جلك جوانا جلك كسيكو ده هلا الاستقوانا دا بوتنسيالا اويتشيا دما كنتو كرت فيلمك سيناريو كي دنويسينه الاستقوانا خاطو حسان پیدا دکل گور سناریو يعني خوایا او دي باطمانی دوی هلی دا اون نه باجاره که نزیده کونه لی پتانسیل که او هیه الاستقوان هنا نكونينن لند استاكو بكار يعني ام مثلا فيلمكي تشيكي ده هر تمني لهر تيبولوجي انسان پیدا کی يعني او كيما يعني از بيجم لسر 45 بينجي ماستر لاستقوان بروفيشنال زيده كيما يعني او مرف نكارما پیدا هون لوی هشیارن يعني هم بالا خواهد دن ادما كل استقوانه که هل بجیرن آستاویا پرورده گلو جرابین وین اوه هنه يعني هر الاستقوانه گرک پرورده دیت بکو سبب الاستقوانه کرتا فیلمه که آن ريزا فيلم هل بد نحو جاي پرورده دیت بل ليه يكو پرورده ديتي گلک جداه يعني يكو بيچه کی ناوه هنر دا جي گرت به پرورده دیت به شانور على قدر بو به ياجي بالاستقوانه على قدر بو به در حال خب بلید که يعني ناوه کشاندنا فیلم دا تا مرف رحته بشانو گره که را کار بکه لی یکو قط الاستقفانی نکر به نظام بجی جارنا پتانسیلین باش درد کون لی اوجی تصادف يعني
اگر یکی باش به مثلا تیپاوی گلک باشه تیپولوژی زح باشه للاستكفاني چنه به تنکاری خوش نیوه درخی یعنی او پروردهی حقیقتا دجبو الاستكفانا گلک کارکی مهمه لیوک مگوتی یعنی مثلا نکارن هر کسی کو پرورده دیدی پیدا بکن هم خوشان و جی پروردهی کردی لباکور آنها کیمن هودان هنه لی پیدا کرنا کاست جبو هر تمن هر تیپ هر تشتی زحمته لی افجی وکی مگوتی اگر هم کار بکن ام رزا فیلم و فیلم و کرده فیلم بکشن او پتانسیل دی چه بید یعنی الاستكفان هنه مثلا کاری که دا جدی گیره خودم تجربه به کار دیم تجربه خو بلندتر که کار سیم باشتر دبه من او پرسی با یعنی تو سازیه که دا کاروباری خواه ریبت بی یا سری خواه اگر سری خواه به یعنی جبو پیش روشه و کم بیشن درکی کتول سر لیستکوانی سر قاده سینمایی هنه که پرورده برای ببی فکر که تو صحیح آن تو کرده فیلم خواه شخوات بحث کر چه قاز جر پرورده هبجی اگر کاروبارن یعنی برهمک لیستک تونه به کل لیستکوان کسی که پرورده دبینه دیدا بلیزه نکاره مروف نکاره زیده بحثی سرکفتنه که کنه وسا آن تو یعنی وکی آنها يعني از قاعد تنام كسنة كاره سر خودش تجيب که بله لي از جيب خو مثلا انها سري خمه لب آلی کاریا سازی و دزگاه کارد پیچکی او یا مجوسا یعنی تکلیه بی سازی در فتن سازیا مرن کار سینمایی بکه لیوک از بیشم آلیه نویساندنی و حاضریا فیلم و فلان از سر خود کم یعنی او کس بیشم چی روک به و اف سناریو از چکیم اما قوا سناریو دنیفسین میشید سا به در دور خود پرسم کار چی روک چوایه فلان بیوان او حاضریه و هان لی کشاندنا فیلم بی سازیا چنا باش خو زحمت تن کاری کرک پرودکسیونک او هبه سازی گلته هبه بله مثلا فیلم میجیب به آلی کاریا سازین کردی از بیشم آمده ما بحورا کار بریفبر وصانه بت نکاری فیلم کی چکی لیج آلیه چیروک بیجی و آلیه اسلوب آلیه فیلم سازی دا گره که از بیشم در هنر آزاد به تناسری یعنی ند کو تناسری خوبه یعنی فکر نوین تا که کسی هبن کو هنک ترجیحات که باش آن خراب جبروی کو بکار باش خورا دنیای کی آواب که او دوی دنیاوی به لی آلیه تکنیک و آلی کاری و گره که سازیل الجمعی بنیانی اوج الجل سازیابه و آلیه پروردهی و من تجاری حول ندایم و من خودوی آسادنیتی که از پرورده بدم اگر روزی که پرورده کی تشکیل سرس کرده فیلم چه بجی تنش بکو از پیچکیدن فیر ببم دکارم تبلیغ ببم نکو چونکه تستيق هاي حتى تو هناك جاردا مرة نكبة نافا كارم پرورده هي تشتكو تزاني جي تجبير باتكي او كماسيا من هيا يعني اگر روجه كي اتوليه كي كرت فيلم تشي بيجي از نوكي يعني دخوازم جبوكو تشيتر هناك تشتم بيرا من پرورده بدم يعني جبوكو از خو فير بكم تشتكي وصا تشي بيجي چونكو غاوات جبو جوانا أنا تبع هلبت يعني يجينج بكذا بيجم جبو جوانا يعني جواني كنت ثمانين أمش جوانا هلبت يجمع بتشتر يعني جبو مثلا جينج نودس بيدكين يعني نونو هبوان مرت كار أجد كارم بيجم تشتكو ميزانية جم بير وكريا من نزانية جبو كو تجوانا بيجي تشخورا خو هندك يعني أو تأثيرها پرورده وصحية يعني نتني خواندوان هندبن يعني يكوز بيجم درس دارجي اللي ودا خو فيردكين يعني تنی اف فکر کی مساحت کش بکو از بچگی خوابش بخم اگر اتولی کی بچوک چه به اج تبلی بیم و کدن ان کارم يعني خلقه يعني کسی کی هنی هنر بکم او تشکی گرگ جا آنجا به هفرد کارباری کتودی کی گلت بخبته دکورت فیلم مادت کاری جرابه آنها مثلا آنها کرت فیلم ما چکر اکیبه کی از بیشم پازده کسی دتر مبهفر ایشکر و اج گلک ممنون بوم جوی استافه آنها خیالم من هک از همه زودتر چیرو که کدین جوی اکیبر هم دیسا بکشن چون او انرژیا کو درکتی دوی به بردوام کردن او درجه به جی پروردهیش بو محمیش بله طبعا سوی کر هر داویت نام نشان جبر کوی دیامه هدی خاطره خوشی بخوازن
ده بحثی نام نشانه که هر داوی نام نشان کرده فیلمات هات که شاندن اما کنگی ما چهار کرده فیلمت دیدی تماشا کردن و گلک لیستی که کرده دیدا جیشی کرده و لیست کوانج ما تماشا کردن اما نام نشانه کنگی تماشا بکن و پیواجوال پیشیاوی چیه و چند گوتن تین دو ماهی که تو بخوازی سر زیده بکه براستی اف فیلمش بو من فیلمی که تایبت بوش بو که جار اول بچه من پرودکسیونا فیلمی خود بلندتر کر وش عالیه کامرا وش عالیه اکیبه و ما تشتکی چهتر بدلی من رونشت ما حاضر کر جبوه اجی زیده کلا جانم البنده ما کو اف فیلم در کفه یعنی از بیشم حاضریه و مهک دو مهک یا سر مونتاژ و میکسا دنگ و حاضریه دنگ و یا رنگ مایه آفیش هلبت پوستری موزیک خودتو شوا او دکی موزیک هجا نزانم که فیلم حوجداریه موزیک دکیه ناکه بلا حتی مونتاژ اوی بقده پشتیوی مبریار بدن که هنگ جی موزیک حوجد که ناکه هجا مبریار بتشی ندا یعنی فیلم ده هیچ او موزیک نهاد بیرامن لی مهک دمه یعنی اتخوازم اف فیلم وکی فیلم 2022 دیا لفستیوالا به بلاف کرن و هلبت قدامات بلاف کرنه دا جی بریاوی الباجار کردستان ام هنک پیشاندان تایبت به تماشاوان را نشان بدن یعنی الآمده باکمان وان بلکی هنک باجار اندیجی مردین و وادرا ام خوازن وسا دمکان دا فیلم نشان بدن و خلق بین یعنی از بیشم بینر بین تماشا بکن او پلانه که میوسه هیا لی وکی داویا و سالی اوی خلاص به هر تشتی خواه و سال 2020 دیالوجی اوی محاول زنه می بشینه فستیواله. تقول 22 نکش 23 باشه. نه خلاص بیه. و مهی یعنی داویا و مهی مونتاژ اوی تیراده کی کو ام بکار بن تماشا بکن دو ماه هذا گره که فیلم سر هفته به. صحت خوش. ام گله کی خوش بون به میوانداریت و کارو بارید دا ام سرکفتن دخوازن ام پیشانازن و سربلندن و هر حوالی کوکیتا کارباری هنری دیگه و کارباری خود سرکفت دیگه خدمتا چند و زمانی کردی دیگه ام پی سربلندن و بتیجی سربلندن و جوانی و چه جوان تری من چند عیده پیشاته کردن امی خاطر خواب خازن مالتا آوا یا تجی مالتا آوا سکفاش مش بو کت کارن پشت کامرایجی سپاسیا همو تلویزیون کم مالت آوا تر سرشوا بینرین هجا و عزیز و هفته هجی ام هاتن داویا برنامه آخوا ام لگل در هنر و لیستکوان کرد آرام دلدار بون حتی برنامه یک دی بمینند خیر و خوشیده سلامت